25-godišnji pomorac. Filip Zavadlav. Ja to nisam napravio. Zašto bi ja napravio tako nešto? Pobjeće i mjesec, suviše sam snio. Sad mi zora često pogledava oči, a što je krade vrime. Koliko moja krivnja leži u tome što sam ja živ, onda sam kriv 100%. Dajte mi 50 godina pržuna. Čujem kako nekad jecaju planine, pođem k njima kad se zaželim tišine. Ne pitajte ništa, sa kamena dušu, jer vjetrovi sada neki drugi pušu. Šta će ti život kad u tebe mijenjaš? Bolje da umreš nego da se predaš. Ne pitaj mene, meni sada se... Neosporna je činjenica da ovo za što sam ja optužen ne može počiniti samo jedna osoba. U nedostatku počinitelja skupilo se sa ceste mene da ja kao mali Oliver Twist nagrabusim za svih. Mene mi usred grudi, mene zbog dragih ljudi, ne pitaj mene. Izgubili smo vrijeme, previše smo tili, al se barem nismo kao zmije krili. Mi smo narod jedan, podjednako vrijedan, bez ljubavi gladan, bez radosti žedan. Šta će ti život kad puteve mijenjaš? Bolje da umreš nego da se predaš. Ne pitaj mene, meni sada srce vene, dođe mi da se predam, kad oko sebe gledam. Ne pitaj mene, meni sada srce. Točno je da sam ja imao motiva da se osvetim stradalim osobama, ali to ne znači da sam ja pucao u njih. Optužba je nedokazana i ja negiram počinjenje djela koja mi se stavljaju na teret. Meni sada srce Io non sono signora, io sono giudice. Sì, io sono giudice. Nella questa sala, sì. Nadam se da će iz ovoga izvući pouka i da se više ovakve stvari neće događati. ljudi, ne pitaj mene.